at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Dinan tayang mayap a oras ing arsobispo ning Arkidiyocesis tamo. Antabayanan tayo king kayang pamangomusta kaya katamo. Kenny king programang RCA's Hour. Maya pagat panapon ning Diyos po karing kekatamong kakaluguran. Ini po yung programa na po ning radyo ning Archdiocese of San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Nung no ka rin atin tamong pamikatagom, bang makiramdam ka ring buri ng idake kekatamo ning kekatamong arsobispo, misan ning king pabulan. Ding maulagang kapasusyan at kapalbaluan patungkol king kakatamong kasalpantayanan. Abanayan tayo po yung kakatamong Archbishop, king kayang pamangomusta kakatamo kilub ng metong oras. Ini po Brother James kaya kayo pong kalayko. Tsuya po yan yung kakatamong Archbishop, pong dong. Pabren tayo po magmuge at magpakilala kaya kayo. Okay. So, maya po oras po kay kayo ngan pag nasankot panalangin at kayo kayong masanting akabilian. Kita pong milabansa na October, Brother James, alang RCA Hour, uling mito diyang kay election. Barangay elections. So, at salamat kayo nga pong Ginoo. May dinantana naman pamikatagon para bang kanita may pagkomistahan. Kaniting kay katamong programa, RCA Hour. So, adwan ko po na sana kabang makiramdam kayo at siguro malyari kayo nun mag-text po ring buri yung malinawan o mangomusta. Adwan tamo po na yung nga pong Ginoo, gamitan niya sana yung programa tamo. Bang kanita, so panakatamong lalong lumalam, makapanaligan kayo at lugod ka rin kalupang tao. Happy po. Banggit na mo naman po ng kakatampong obispo na nung bisa ko pong makyabe, tingko pong greetings kay kakatampong talakayan niya ni. Aren po rin numero, kaya pong smart 0918-351-8282. Kaya pong Sun Cellular 0942-357-4268. At tintamo naman po online, YouTube, Facebook, Twitter, ang po pong Instagram. I-search mo po yung DWBL 91.9 Bright FM. Akit yun po kanita. Pota pong akit siya. I-like ya po, i-follow, subscribe, kaya ba po i-share. Pangsanting po i-share ya po, banda po. Patse po atin pong bayong programa, akit dyan naman po. Kaya po makyabe tampo. Kaya ba po rata pong bisang magpa-advertise ating ko pong inquiry at tintampong email asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-509-5478. Kada na mong bisa mag-donate para king radyo ning Archdiocese tamo, malyari ko po magpadala through GCash account 0905-319-4871. Makalagyo pong Joseph Mary Bakay. Sana po asopan niya po yung kakatamong radyo. Banta po mas lalo pong dagol, dakal tapo programa, at masashare tayo po yung may gandang balita po kakatamungan. Among, first time na ko pong host kening RCAR. Timpong kita pong updates tampo kaya karekatang milabas aktibidad na pong kaya katamong Archdiocese. Ita pong retreat po ng November 6 to 9. So, niya pong November 6 to 9, ini pong kay kaming banwa na retreat. Deng memye kay laiko. Wow. Laiko na ating single blessed kalupa mo. Nanyalagay attorney te. Theodore te. Siguro ayol benye po ng kahit kanita keng news
Maralas spokesperson ni Supreme Court Supreme kanita, Court. ne? Kaya ba dating may asawa, adwalang pairs, pero itang metong, kaya bing asawa na. Ilang may kaya kami. At aga nakako niya nga akong ma-ordain, ting kaya katamong Arsobispo kanita, apong Oscar, that was 1985. At ing homily na detan 3 points sa peka di na ng pansin, kula kakalingwan. Uli sinabi na kanako na tandanan mo bilang pari, ne, pabanalan mo la rin tao. So pan mo lang maging banal. Pero busan mo din tao, so panda ka naman maging banal. As a priest, sana you are to sanctify people, but allow people to sanctify you. Then, sabi ng mga kanyan, bilang hari, kailangan ka mag-serve. Pero, busan mo naman din tao, sumuyo laki ka. So, as a king, you are to serve people, but allow people to serve you. Then, sabi na, as a prophet, you are to teach people. So, bilang propeta, turwanan mo lang ding tao. Pero, busan mo din tao, turwanan da ka naman. Metong yapong kalingwan ita, nyapin maulagan ng karen tao, patang makipag-dialogue kumakanyan. I want to learn from them, karelang karanasan. Uling at suya naman karelang Espiritu Santo. Kalupa ko lang naman dangalan, may binyagla, makanyan. Ipaintagon pari ko mo, pinor, bispo. So ita yung diwa na peka konteksto ng kanakumburin di na ulaga kaya taretrit me. Uling ding memye, laiko la. Of course, usually po tang mamiyela ring laiko, invite mo mga yan, magsalita lang. Even recollection, mamiyela ka rin pari. Ay, kumipaindat to, noling din pari, lang harapan ko. Usually, makanya sabihan da. Pero, akit mo naman, potang mag-share la. Maralas potang mag-share la, mo kayong buntok Alim mo idea, nun karanasan. At kapilan man mag-share kang karanasan, may challenge ito. Karanasan niya ito. Ganyan. Halimbawa mo, karen ka na akong homilies lately, yung metong panay kong babanggitan detang may asawa. So, members la kayong ligaya ng Panginoon. So, pepadala-dala ka no kayong metong bansa, bang kanita maging misyonero la ka rin, kaya bero rin adwarang anak. So, pandala rin ang Katoliko ka rin, mag-build kitang patitagan dito ang karilang komunidad. So, yung muntala ka rin, balita na balami kang government, balita na, ining lalaki, internationally known niyang consultant. So, minutos lang may itong makisabi kaya, kunandeng mag-obra kayong government. Yung offer, $10,000 a month. That was 1980s. Ay, karagon na po nita. Wow. Diba nanita, yung milyare, ang anak na papag-aralan dala kitang well-known university. Kaya ba't din nandalang tuknangan mala alabang? Wow. Kanya na, bali. Delane ka no keng pipagtindan kotse, pamili ka service mo ken. Mili ka. BMW, Volvo, Mercedes-Benz, what have you. Kaya ba't delane kitang office, kaya ni ka nung tanggapan may ngobra, kaya ni ka mag-obra. Something. So, may sabi lang may asawa pa rin ng anak to, and then, good. Something yung offer. Of course, member laki ng kay, ligaya ng Panginoon, at ilang pepadala ka rin. No? Inaos dala rin ng karelang elders. I think metong kay magsalita nga na kaya, well, very good, anak ano kaya, very good. Tinod kami desisyon, anak ano, waling very good mo, imbari na sabi, ang tanggapan kay, no, ana ng elder, hali, ana. O sinabi mo, very good, you are experiencing this. Uling, metong yung paralan, inibanta akit mo, nanin talaga yung tatalakaran mo. Pepadalara ka ken, para mag-obra. But to become missionaries. Misyonero. May pakamakamaya ka nung makanyan. Kaya nga nang makanyan. Maraguli pa salamat. Just imagine, nung mag-obra ka, kalingwan mo nung ninuwi ka. Wapin po niya. So, ako yung may kaya ka na ako ka rin, itang bilang obispo, bilang pari, then I still have to be always aware na ano yung tatalakaran ko,
bilang obispo, bilang pari, banta, laluyan mo naman. Because, nang kayong hamon kay katamu, mo kasakitan eh. Nang kayong challenge, it can come. Kaya kaya mo, prosperity thing, makanyan. Tangbala mo kay po, very attractive yan po. Very attractive. Ma-deceive ka, posible na po. Mantakin mo na lang. Ano, alam mo, kung tinggap na ita, masira na yung karelang pamilya community. Huling atin na kang sariling focus ngayon. Minta ka rin 100% focus, kaya kayo, missionaries. Kaya ba dating lungob, pasalamat ka nung 50-50 attention pa mo rin. Alina Baka po ito. siguro 18 eh kening, pagobran, 20 niya itang 20 man. Divided na. And then, ay kung balo, nung atin lapang connection kanita kayong community, may padala ka rin. So, ita, nyapin ila, eriking wa, at may natili lang misyonero. Wow. After some time, dahil doon na naman kariwan na lugar, ita yung share na makatouch when they share their experiences. Itang metong yung attorney Ten, siya, pero mo ita, lawyer ya, Loan lawyer. prominent siya. Pero, niyang mag-share yung maulaga kaya, itang call na nga pong ginawa. And then, mag-discern niya, pepasawp niya. Until such time, yung kanyang discernment, yapin itang kinumit ni yung sarili na maksawa, basta't kanyang pamilya, kanyang kay Diyos, kaya tayang community. Ano man yung kaya na, kukumit na, kaya nga pong gano'n. Siyempre, wala nga kakikmitan these are people na, so ito yung karelang kaya, nabayan na kami, they share their experiences. Of course, from time to time, atin mo naman insights sa Baviera, itang metong sinabi na, kita mo nga na, it's not only important that we reflect, we reflect nung naning masanting gawan, nung naning masanting sabyan, but we must also affect. We must affect the situation. We must also affect ining status ko, ganyan. Bala mo yung image ka rin na dapat ating kang bala mo ating bunga. Bala mo. Of course, nga pong gano'n yung bala ka rin. Pero, muli nga tsuka ka rin, ipamibiyabiyay mo, ating epekto. May nga rin mong mandala akong bato. Kaya ba tinatsake kayong danum? Pati niya ripple effect. Ripple effect niya po. Durot mga kanyan. May nakang bato nga tsame, laman makanyan. Well, kaya katama, it can happen. We can reflect, we can share, but then the question is, are we also affecting the situation? Yung kaya, masanting. At lakal na rin tinagon, 135 la rin pari. Then alway lamitagon uling atin tang mag-aral Opo. Ting mag-MA, mira siya tang mag-Tesla, and then yung aliwatang kapatid, retired na lang. So, 135, dakalit. Ito pong meet ko pong pari after the nung kasaya. Masaya. Abit ang tambing, late la rin migbiya kaya kami araw. Their experiences talaga. So, Kasanting na po ni sharing nyo. Wow. Magkay ko mo naman mag-discern ko mo ng karera. Timing niya po yung sharing nyo. Kasi masanting when you commit. Opo. Kami may commit kami rin. Ila may commit lang naman. Itang metong, itang attorney, may commit siya naman kay sarili na. Nakatulay, wala akong maragulian tao ito. Malatiya pala, lahat mga 5 feet. Ay, talaga? Kaya sinyera niyang malatiya ka no, yung dream na, ala Michael Jordan. Ano yung aliwaya pala. Pero alwaya pong pagkaragol na yung pagka Michael Jordan na spirituality ya po. Spirituality. 7-footer ya ka rin. Wow. Ay, kasanting na po nita sharing yung ita. Among, kaya pa po, nampong November 16, natin tampong bayong ordain na deacon. Wow. Metong kaini ning ordinasyon tamo, mag-ubisa niyan datang ko, at least yung average tamo atin tangatlong ma-ordain. Bano-bano.
At lalamay keng masanting ini, grasya, uling talagang yung deng bukasyon nga ni magbaba. Ining lalawin kay itang Catholic Directory tamo, kay bat a couple of years ago yata o bayo pandemya, the seminarian sa mo almost miras sa mong 160 or 180. Ngayon mga siguro 120 na lamo, makanyan. Uling, of course, din tanging pandemya. So, ang pongaliwang tayo siguro, challenges can be. Yapin na, pacheting maordin, metong yung, kakikini, metong yung tanda ng grasya na ng apong Ginoo. Mamiyaya pa mo rin tao, bukasyon, bang kanita talakad para kaya as his representatives. Then yung kakatandikans. So, randikans sa mo ngayon hinggawa ko, dinivide ken 2 months, yung karela 6 months diaconal service. So, 2 months kayo ng metong parokya, mag-focus kayo kay BEC. Uling BEC tamo kay. Kaya metong parokya naman, pinili ko na masanting yung mag-manage yung pari, kayang financial kay, muntaya ka rin ba ito mabiyasay. At abalo na kayang obligations, kayang diocese, makanyan. Kaya ba't namang metong kayang pamagdalang lay leaders, especially parish pastoral council, ang parish finance council leaders, and how to conduct meetings. Banda, ababalura yan, which are very important po ang pari ka, lalong-lalo ng parish priest ka. So, each month, each pair of 2 months, po ang mayari la, kahit lang 1 week, may gunam lakit ang karelang karanasan. Lawanda, na una, talagang sundo mo yung pamagpare. Opo. Ngayon hindi kans na ka, kay ba't di nanda akong kopya kareta. Banta ko mo naman makapanigaral ko kitang karela reflection. Po nga, ang tabayanan ko lang naman, no ka rin itang i-affirm mo, no ka rin itang adinan mong kay karela, dita ka pa man ng tabi pa. So, oiting kaya, oiting gagawan. At I hope, nung nga pong ginuburi na yung style ini, then we can continue o kaya we can still develop. So basically, uiting uiting sabi ko at para ka na ako ining ordinasyon, kapilan man nating ordinasyon, metong yung maulagan tanday ta na ing apong Ginoo papakit na ing kayang lugod keng metong kapulungan or diocese. Nang kay pimpotang misabi kami rin bishops, nang kay panay kong kutang karela, pilan la rin karelang ordinations. Kay dugo, dahil alawa, 2 years na, 3 years na, alalang ordinations, makanyan. So, mga dita mo, makanyan. Yung misa natin kay, manyad lang seminarist sa kako, makanyan ako. Makanyan. You promote and involve the lay. Opo. At masanting siguro ini, member ka karengkeng laiko, Opo. Archdiocese Council of the Laity, maragulyong muna responsibilidad makananong mag-promote bukasyon. Opo. Uling basically, dening sumuyo, suyuan day Santa Iglesia. At kay kayo laman ibatan din, kaya laiko. Opo. So, ito siguro nga sabi ko. Amo, curious ko mo po halay po kang kaita mo ini. Patsa po mag-ordain kayo, antimo po dikon, may babalik ya po itang time, nangi kayo po may ordain kayo. Ay, of course. Potang gagawin ko itang ako mo naman, lalong-lalo na potang mag-prepare, I always go back. Itang kanakong karanasan. Lalong-lalo niya, ako niyang ma-ordain kundikon. Yung men-ordain kay kami, kaya birening kaklasiko, kay San Carlos, din kaklasiko kanita, apulo kami, ang pure ng aliwang kay, baram ting religious mikiabi yata kanta. Yung men-ordain kanita kay kami, kabayo-baywa ng obispo, at professor miya, Bishop Bacani. Yes. So, tsaka kami ka rin siyang Carlos. At masaya, waling mabiya pa yung mga kanta. Father ko grade 4 metene. At anyang mawardin ko naman pari, ito mabiya pa mo rin yung mga kanta. At duwa lang obispo rin at yung kanta present. Yapong Oscar ang po yapong Bacani, chuya rin.
So, Kahit ita. Kapampangan yung... Wow. So, ita, it's good na po tang mag-ordain. Ang po, aliwa mo yung ordinasyon, pati po tang maminyag ko. Po tang maminyag ko, itang, I make it na really dignified. Uling babiyay. Ako ikita niyang may ordain ko. Mm-mm. Pero po tang mag-celebrate ko, pag nakako sa sarili ko, o hinindangala na ning binyagan niyang mabinyag kadong. Nga po tang maminyag ko, mag-umpisa kami ketang door. Karinla. Then tao, po tang kay kanta receive mula lungobin. Then ng anak. Habang lulubla magkanta. And then of course, the rest, itang, nangkay, diri ng lapang kandila. O nang ini, ala ng time na ako makagawang baptismal candle, pasalwang ko na lamo. Opo. So, ita, babalikan ko. Yang ako mo naman. Makanita, akit ko na, denin taon deni, inaos na lang nga pong ginoon. Pareho, ako mo naman inaos na ako. Ganyan. Balo ko po lagi yung kukutang nung nano ko pong date may binyag. Yes. Akbalo kaya po. December 24, 1970. Wow, good. Wow, very good. Makakaila rin. Uli kasi nga mo naman ito yung katampanayan na may ganap. Opo. Yung nga pong ginugewa na katamong anak na, paninayin tayo may ganap ito. Kung naman paninayin may ganap yung pangapari ko kasi ala na tampari babo. Nung miras ko man ka rin. Dahil nga ka rin, ana, sabi ng Jesus, anak na lang ng Diyos. We live like angels. Sana. So, wala na. Ako magdalang istola, na ako magdalang sutana. Ay, baka Tama po nga pong makaredy na yung stola mo ka rin. Well, ita, siguro nga sabi ko. Kaya po na po masusyan tayo po yung solemnidad na po ng Kristong Hari. Na ano pong, yan po, kabilis na po, mayari na po yung liturgical year tamo. Wow. Na ano po yung reflection tamo po kanini. Muna, ining liturgical year, ining kekatamo kapag masusyan. Nung lawen mo, bala mo, babiyayan tayo yung misteryo na ning meto ang Kristyano. Kasi, bala mo, may biya tamo itang ordinary days, mga kanyan, per Sunday, kay Lent, pero po tang katatawlian, piting maulaga. Kaya homily ko pinapon, po tang etaboring mitatawli, malakwang ka kay aeroplano, etaboring tawli, may gisa na yung pamangan, pero balang tawli, matsura. Lawin mo na mo, patse boxing, doon naman yun na retang maulaga. Yun na dala pa mo retang pipitsugin. At then tao manaya. Itang panayin tawlin dili main event. Tantawli. Tantawli. So makanyan mo naman potang kayong programa. Dana naman yun na yung peka maulaga. Tatawli. At panayan may tayo itang maulaga. Patse tawli. At kining may miro ko pinangkain dyan kayong pamilya. Yung kutang uhas the last say kayong pamilya. Halimbawa, sabi ko, ating may asawa, sinabi na rin may asawa, ay, biyernes ngayon, bukas luwal to rin anak, luwal dala, mag-mall la, pakanandala. So, kinabukasan, magsadya na la, oneng, at siya ka rin yung katuwangan na babae. Masakit yun. So, malakwan niya, kaya bineng magkay, kasabali. Haring ko munta, makapiblash kayo. Ay luwal milare ng anak, mangan kami. Kaya nga na. Dasan nyo ko pa kayang mabiye nga na. Kinita na mangan morder na mo nga. So, who has the last say? So, the one who has the last say, yan pa ka maulaga. At nino yung ating last say kay katamo, yapin ni Kristo. Yapin itang tawlin din yung Domingo. Last Sunday is the King Hari. At tuturo na kay katamo, tuturuan na katamo, in the end, naning maulaga. Ganakakay pinining metong university professor. Pepayaos din yung president. Bayuya ka rin, turo yan. May balita na dening klase na, at the start of the class, binyeno karela ring questions.
for the finals. Ne? Binye na lang. So, umpisa pa mo, ne? Hore ni rin, questions for the finals. Kaya exam tamo, ne? Patang mayaring klase. So, tutuin makanyan, dininan mong questions. Oh, yes, sana ka no. Dewari, anak ka no. Burita mo rin anak tamong tuturo. They progress, ne? Burita mo manikwad lang ang A. Yung tutunan nini, anak. Aliwa mo rin questions na binye ko. Bekula naman din ang share karel lang, ano. As we go through our kay. Ne? Aga nakakaya mo ito, wala mo yung Jesus sa makanyan. Kaya kayang last say, ne? Sasabihan na kay katamo na, ning maulaga. Na naman hindi patan nyo, ne? Ako yung depatan. Kaya rin kapatid yung mga lati. At may pang konkretong answers. Wapin po itang gospel yes. lang. Sabi ko, doon pakaisipan mate, pakalawan mate, kita mong Kristiyano. Of course, din yung paksabihan ng Jesus, disipulo na lang Yan ang bro sabihan, ay makanya na yung gawa ko, diyan ako pala tutuki kan Jesus, diyan na ako Kristiyano. No. Kailangan itang kasalpantayanan tamo rin kan Jesus. Kasi makarano ka manwala kayo. May kasasalpantaya kayo, makanano yung tokyan. At nung ka rin kaya mong maniwala, the community. Nung ka magkabi kayong community, how can you be sustained? So, sabi ko, ako yung ebanghelyo ako, makagaan yan lube, makatakot. Kasi lawin mo, patsepa naman kamiras banwa. Mulala na ka talaga. Manhid na ka talaga. Mapin po na. Kasi, no ka rin yung nga pong gino. Luwal ka mo mas no ka rin may nga pong gino. Ka rin yung mga ilangan. Ka rin yung kay. Yeah, it's really a good news. So in the end nga ng Jesus, hindi niya, kayo tatakot. O na yung kailangan mulat kayo. Makagising kayo. O iting kakay ko na dininang kumpansin na po kay Christ the King na nung tatastayan ting Hari Jesus, He has the last say. At nanin kayang last say, potang mapupusting gana-gana, potang katatawlian makanyan, ini yung malyari. So, mitakutan ka. Papakit na po niya, Yes. makanano yun. Oo. Kaya, kalupan itong professor, niya, binye rin questions, binye na rin ding answers. Nya, tsuna ka, nung may bagsak ka. Tapong Bibiena, alang kabagsak-paksak ken. Mo kailangan mangopya kasi ari nila rin sagot. Oh, wow. Pinita. So, kahit po, itapong November 29 na po. Nampunganak ko po masyadong makakain ni November itang Red Wednesday. Na itapong tema na po yan Embracing Persecuted, Oppressed, and Christians in Need. Naniyo ping reflection niyo po kanini? Ing masanting kayong Santa Iglesia, itang etana mo kabul, lalakad, maglakbe, dapat mo, mahanyan, lalawan tamon, mag-reflect tamo. Bang kanita, lalo tang apas siya kaya katamong panga-Kristiyano at kapaniwalan. At betong konteksto na nini, a few years ago ya pa ini. Konteksto na nini, ya pinitang, anyang may binyag tamo, maging katawa na katang Kristo. Yung katawa ng Kristo, aliwa mo itang potang mag-communion ka katawa ng Kristo, aliwa mo ito. Ita mo yung katawa na mo naman Kristo. At siya, yung pamuntok. At yung katawa na katamong Kristo, ita mo nga na kayang lalong-lalo na ita mong Kristiyano, then, kalupa na mo ng katawan na potang ingmetong ang sakit ng kalingkingan na rapin dama ng buong katawan. Makanya niya ini. Na, okay, tamo mo kabud magsaya ng magsayakit uling, okay, free la rin Katoliko at Kristiyano kayo. But in other countries, hanggang ngayon yung maging Kristiyano na yung kahit sa crime. Uling, pasukol da ka, panasakitan da ka, etc. Daranan lang kasakitan. And not only that, ang popaytang kembye, magkakasakit lang, kaya karelang pagkabye. So, naning kaingening kayawsan, ya pinitang kilalanan tala, embrace them, kaya kakatampang adi, at
potang pagselebran tayo ining Red Wednesday, mamiyata mo naman kasopan, emo prayer, mamiyata mo naman ketang agyuta mo, mamiyata mong contribution. At obat red, kasi ing red, yapin ing kulay na nindaya, kulay na nimbi. Metong yan daya, ing sinaklulu kay katamo, at inigtas na katakeng kasalanan. Opo. Yan pinindaya ng Kristo. May itong yung biye, yung may bigkis kay katamo, yan pinimbiye ng Kristo. Nga, itong biye nga ito, yan dapat may bigkis kay katamo. Karetang, gaga nakantala, retang kapatid tamong kapuspalad. Nga itamo siguro, sabi tamo, dakal kay katamo keti, malapad-lapalad. Bala yung mapalapad-lapalad, deng mapapalad. So pandala retang kapus palad. Again, nakita tayo pa mo rin ini ketang last say na ning ketang hari deng kapus palad and kapus palad can come in the form of suffering. Nagaganakan tala rin ni karengaliwang bansa especially at kaya katamo mo naman tin mo naman daranas kasakitan mo kayo hindi tan tatalakad para king karelang kasalpantayanan na nang kay pasakitan dala we include them in our prayers ampong nagyuta lang sopan tala. That's how we makanyang talang kakaulan. So it's also one way among ketang social consciousness. Yes. Tapong alimu ad intra manwantam ad extra mo naman po. Muna rening kay Kenny detang muna ren kalupata mong Kristiyano muna kalupang Katoliko. Yapin din sa South tamo potang Red Wednesday deta sa South pera mabilog kay Yato. Lilikuman dalareta po na kay bibiyatala ketang pondo na ng Santo Papa itang Aid to the Church in Need, ACN, Aid to the Church in Need. Nang kaya ting lugar na alalang seminaryo. So pandala rin. Hilapin det ang kakatamong South det. Lalong-lalo na nung keng metong bansa na lakaritak deng Kristiyano, deng Katoliko. So ito, atin kasopan na gawang iben, deng tuturura keng kasalpantayanan. And of course, detang sila bandala rin karelang churches, deta, sopan tala rin. Detang alang papangan, sopan la rin. Sana po rin makiramdam Kempong November 29, tamo mo po sumulod red. But we participate mo naman po ketang contribution tamo adi mo po spiritual but also material mo naman. Wow. Yan kaya pampuantin dyan masalesing. Salamat po. Kempong December 3, magumpisata naman po kem bayong kalendaryo na pong Adbyento na po. Yung nanuman, yung nanla pong brisabihan reta pong kandila, ita pong Advent treat. Malyaria pong ikwento, noon niya po may nibatanin Wow. Muna, nung balikan meaning development ni subject kaya kami kanta kayong liturgy. Maning malambat na ito yung subject. Actually, before, manapat mo rin Sundays. 6 la rin Sundays. So, ang ganyang may develop. At miras itang 4 niyang Sunday. 4 Sundays. At akita mo ka rin, ining Adbyento, panahon no ka rin, in Santa Iglesia, magsadyaya, ba niyang pagmasusyan, ing anibersaryo ng kapanganakan ng Kristo. Dway actually. Anyan datang niya, Kristo, may katawan niyang tao, may kalaman niyang pambuto lang pambuwak. Kalupa mo, pondaya. Niya may gintaw yung kalupa tamo. Yapin ito yung paso. Babalikan tayo ta. Pag masusyan tayo, we remember that. Tangkayang panyatang kanita. Pero, ini mo naman, kaya katamuya mo naman, pag masusyan, na panayan tamo naman tandatang ang pasibayo. Ulin din na tangya, pa-kompleto yan. Kompletuan ni. Apin yan ng panyatang ng pasibayo. So itang panyatang ng mumuna, kanyang may gintaw yung kalupatamo, ganyang Matea, sinubliang mebye. So, itamo ngayon niya babalikan tayo, ining kapag masusyan kayong Pasko, pangabait ng Isus,
itang, ay, nano kaya nga sulod ko, nano kaya ang kanan may kempas ko, naman marok ita. Pero, aliway ita, impeka maulaga. Nune, nyapin atin tampanawun, ban pagmasusyan, itang minuna ng panyatang Kristo, yung ibay siyang anting tao, para bang ganito po ang pigugunaman tamo ini, lalong lumalaming kay katang hope o kapanayan. Nung inigawa na ning hapong Ginoo, panayan tamong inigawa ng ganap yan. Na ining hapong Ginoo panayan tamo, yung makatakot. Dami tatakotan. Kasi, nang kaya chuya itang kanita yung kalingwan nito magsimbambing. Dening manatad ka na kung kaya nakan. Mga 20s, makanyan. Ano makanyan itang metong, mga na? Pota pong datang yung hapong Ginoo kanyan, makatakot. Datang yung pasibay, makatakot. Bakit ako? Siguro nga pong Ginoo, makatakot siya. Pero nga pong Ginoo ko, wala ako. Pota datang yan, dakalamusiko sa ako. No makanano tayong pagsaya, no? Makanano tayong pagsaya ng Pasko. Mas pa. Uling gawa ng ganap. So, o yan, ingay katang pagmasusyan. Pero, lulawenta mo, ating panahon na usan tayang Adbiento. Preparation niya for Christmas. Mm-hmm. So, nung preparation niya for Christmas, gawan tayong preparasyon. Ika, nung magkay kata, alimbawa, James, ating selebrasyon po ta. Ti selebrasyon po ta, bengi. Nya, pagsadyan mo yung pamangan manyaman. Nanggawan mo, manganak ang mangan bayo ita. Mo na-enjoy. Kasi nang kay makanyaning maliliari kay katamo, Adbiento, nya pining kule, violet. At suya ka rin na sabihan, nakalupan ng Lent, ng Quaresma pamanisi. Pero ini, ali pamanisi. Pero kaya biya naman ito, pero aluay ito yung pick-up point. Nyapin violet siya, uling panenayan mo, yung panenayan mo layo pa Nya, maligaga ka, nyapin kukontrolan may sarili mo. Kontrolan me. Uling po ta, yung panenayan mo, akalingwan me. Nang kayo maralas makanyan, Adbiento pa mo, Pasko na karengaliwa. Ngapin po. Tang makanyan. Nga po, makatula datang yung Pasko, 25 on, Christmas party. Hey, late na nga. Kanano late? Kanitaya pa mo yung panahon ng Pasko. 25 on. Ang gapot ang baptism of the Lord. Tsaka mong itang, yanti mo po yun magrita ng Merry Christmas. O pagka 26, New Year na. So, nyari ng kandila, pagka nakala kay katamo. Nya atin lang kaya rin, apat la, tatalakad la ka rin apat na Domingo. Apa magsadya. At ating, of course, may aliwa ka interpretation nung makananong na yung tatalakaran daretang kandila. Halimbawa, itang mumunang kandila. Itakano, sign nening hope. Hope. Kay bat, itang tutukin na namang kandila, violet siya naman, second Sunday, faith. Potang kahit ang katlo, aliwaya kulhe, rose, rose pink, joy. Bala mo itang, malapit na yung pagsadyan ko. Bala mo, itatang mo, ba't siya Saudi, 5 years ang mo muli, kaya sa datang ko kanya na, bibilangan mo no Rengaldo, bilangan mo na lang, 1 week na mo, masaya na ka, pero, mo pangan bubuglis ang kayo, walang alayo pa. Dwanantudtud. Patangkay kanita, another, violet again, continuously waiting for the celebration. Pero, yung pamanaya tamo, yapin panayin tayong pagselebra ng Pasko, uling ating Noche Buena. Okay, ayan. Pero panayan tayo at pagselebran tayong Pasko, bang kanita, pasibayo, pasibayo, sunlag na naman at tumibe na naman ng kakatang kapanayan, kimpanyatang ng pasibayong Kristo. Di natangya, anyang mibay siya, yan ang pagselebran tamo kayong Pasko. At huli na nito, pasik na nga na saning kakatang hope o kapanayan at kasalpantayanan, kimpanyatang ng pasibayo. Nya, nung Pasko, nakakaya maliwa mo itang lechon, baka po naging pamanaya mo.
may dala na kaking hospital. Nabanggit siya po itang Ken 26 na nga chuko po Singapore. Kasi po may PPC uketang parokya may. Bali po yung Christmas party may. From 26 until kay kibatatin in charge organization per night. Good. Simple mo. Wow. Man, dita mo, minsan pin kaya mo magdala kaya pa sarili mo yung pamangan. Pero sabi ng parish priest ni, Ali, we don't celebrate it before 25. We celebrate it 25 During Christmas onward. season. Christmas season. Wow. In Advent, it is not Christmas. And in Advent, pamagsadyaya paraking Pasko. At pag celebran tayong Pasko, ulingoy ng bebye diwa na anyang ingapong ginudinatang yan, may gintaw yung kalupa tamo, may kisaw tsa kay katamo, indaya ang polaman tamo, may kisanmetong yung kay katamo, panayan tayang ini. Bantagawa ng ganap ito. Makanya niya ito. Kasanting na punita. Wow. It's the way ng Advent. Pero po mag-break tampam po, pakiramdaman tayo po yung mapila na paganakam po yung kantang Pananagutan ng Himig Jesuita. Ing November 29 ing banwang kasalungsungan, ing mi talagang aldo kaniting banwa, antimong Red Wednesday, atin temang Embracing Persecuted, Oppressed, and Christians in Need. Ing Red Wednesday, pig-umpisanin ing Papal Charity Aid to the Church in Need o ACN, antimong aldoning panalangin at aldoning pamanyaw para karing Kristiyanong mayayalipit pauli ning karelang kasalpantayanan. King nesabing aldo, agkatanlaring parokya at miyayaliwang komunidad king bansa, ban iampang ing banal a misa para karing kapatad tamong mayayalipit pauli ning kasalpantayanan. Magsilbi mo naman ing pasananla o igayak kule maluto, ing kule ning daya ami salwak para king kasalpantayanan, ring miyayaliwang lugal ning kakatamong kasalpantayanan, ang timong simbolo ning pamagisan metong tamo kaniti. Red for the martyrs, red for the persecuted. Ganakan tamo ing amano na ning Ginoo, mapalad la ring daralan kaligaligan, uli na ning pamanupadda king kaburyaning Dios, uling karelaya ing kayarian ning banwa. Mapalad kayo neng insultuan da kayo ding tao at liligaligan, at magsalita lang miyayaliwang kapanyiran laban kaya kayo king uli ko. Ini po iamong Justin Ganya Gatus, ing Assistant Director ning Social Action Center of Pampanga, makisan metong king radyo ning Arkidiocese ning San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM, king pamigaganaka, king Red Wednesday, kaniting banwa. sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo ay nagdararanas
balik yan po yung RCASR, kaya pong keng radyo na po ng Archdiocese Tamo in 91.9 Bright FM. Pakiramdaman tayo po itong pananagutan by Himig Jesuita, very kaya naman meaning na, same na po rin reflection. Tamo. Isundo tampong kwento ang tampong tampong Archbishop. Yan pong December 11, very big celebration niya po, 75th founding anniversary na po ng Kekatamong Diocese na po yung abangan tampo kanini ken daratang 75 years. So muna, buri kay pandinan konteksto yun yung kakatanggagawan. Potang magmisa tamo, wari atin tam prefasyo or preface sana potang pangadyan mineta, lalo nga ako potang pangadyan kay meditate kaya mo rin. It is our duty and our salvation always and everywhere to give you thanks, O Lord, in the name of Jesus. It is our duty and our salvation nga na to give you thanks. Murin sabihan, inimetong yang tungkulan, ampong kay kaming kaligtasan, impasalamatan na kagino. Kapilan man ampong nukarin man. So yung kapasalamatan, metong yang responsibilidad. Yung kapasalamatan, papakit din kay katamong salvation, kaligtasan. Uli mo rin sabihin sa kaligtasan, full. Salos nga na kay Latin, full. Nya, itampot ang magmisa tamo, yung kapasalamatan, through nya yung Eucharistia, Thanksgiving. So, itamo, tintang makapasubaling pamipasyag kapasalamatan, babalikan tala rin 75 years. So, itamo, tao tamo, talasal pantaya tamong, tamo masya sa batal. Yawari, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, may stiff neck. So, itamo, babalikan tayong 75 years na nagkakatamang pamaging diocese kanita. Kanita, parte nakataning Manila. Maragul sakop ng Manila. Bala mo ka rin kay katamo, kanita kayo pa parokya, chapel, mga yan. Then po tayo maging parokya, you feel it ang kayong paulaga pong identity. Lalo na nung maging diocese. Wapit. So maging diocese sa mo, at kahit tapo, 75 years sanang diocese. So, ngayon 75 years, dininan tayang tema full of grace. So, belikan tamo, higit tayo nga pong gino. Huli nga pong gino, grasya ya. Nga po sabihan tamong grasya, aluwa mo itang dakal ka cellphone, ng pong sakin, no? Ing grasya ya, pini nga pong gino. At makarano ng pepakit ni nga pong gino, na presensya, kitmuha na katamo, king kayang presensya, ang po king kayang depatan, king biyatamo, balikan tala reta. Itang grasya nga ita. Mapalyaring atin tamong sariling grasya kayang pamilya, tinggap after the 75 years, pauli ng kasalpantayanan, tamo, at pamaging diocese. At kaya katamo mo naman, balikan tala naman din, pilan lareng meging obispo kay katamo, pilan lareng meging pari, deng religyoso, pilan lareng taong ingkarelang pami biye-biye, miyang at ladangalan, wali na ng kasalpantayanan. At akit tamo naman, ining kay katamong pamaging diocese sa ini, making dala niya, bang kanita, ewari, Birhen de los Remedios, ing biyeren tao kanita, talagang dinalan kasakitan, at atimpisa sabing, nitakta na mo may ngalingwan kay nga pong gino, making komunista. So, uli na ning atintang obispo. Ing obispo mo munang diling obispo tamo, obispo ng kikatan diocese, yung megin dalan, bang kanita king pamakyabera, rin kayong gobyerno, ikwarang balik yung kapayapan. Of course, sao na nga pong gano'n. So, metong yay ka rin dakala grasya. At, siyempre, habang pagmasusyan tayo po ini, uling maulagaya, agka tayo Santo Papa, na datang yung Santo Papa. At datang niya po yung Santo Papa kay December 11. Kapamilatanan ng kaya representative nuncio. Yung pong kaya katang nuncio, mga kitso niyang kanita, dinatang niya naman kay katamoy Archbishop Charles John Brown.
ya ing representative na ning Papa. Nga datang ya po, yung minumuna king kakatamo selebrasyon kanita in the afternoon king cathedral. At makiabaya mo na nagprosesyon kanita. Potang yata jing birhen king kayang repository king nanlagay chancery. Chancery. So, o yan po yung kakatamong pasalamatan. Palikan tamo yung grasya, nakalagrasya, apig kalabin nga pong Ginoo. Pero ating kumburing dagdag, abetaya mo naman siguro, aliwa mo yung kapasalamatan ng pointula, siguro abetaya mo naman ing kalungkutan, karetang sinayang tayong grasya. O kaya sebatan tayong grasya. O kanano. Dakal pasaning grasyang yan, neng kay lulub kaya katamo itang mi panyira, mi pagmarites. Ne? I think, kaya benanining kaya katang kapag masusyan, nga pong ginusabyan na kaya katamo, 75 years, aliwa mo yan, atin pa. Pero, agkata na katamo, sadyayo rin kaya kayong dapukanan. Hindi ang puso yun. Sadyayo yung dala na paning grasya. Luwalas siya pa, yung dala na ng grasya. At may itong siguro nga gawatang malwalas, yapin tang, puta nga kakita mo yung kaya pa na ng balang metong. Sana kahit tamo, supportan tamo. Itang kaya pan. Ne? Aliway tang, kaya yun. Kaya itang manyira. Abitan tala Wow. pong bababa ne po. Wow. So, hindi pong kakatang kapag masusyan, ulimbalo tamo, kapilan man nga pong ginumeme ang grasya, responsibilidad dya rin. At kanin kapag masusyan tamo, kapag mabalikan tayo 75 years, dakalagrasya, makarap tamo naman keng daratang. At niya pampadalang grasya. Nano ita, makanano pampakiting kayang pangatyo busal tamo, luwalas tala rin puso tamo. Datang kakatang panugali. Panugaling makalimit kayang kayapan. Panugaling ang gamu kayang sarili. Panugaling manhid. Ne? Deta, lele tala. So, masanting nga naman panagkatini, ulin daratang na ing Adbiento, uling I think second Sunday yata ita, nangilagay ni Juan Bautista kayong Ebanghelyo. Itulya yung dalan. Luwa na siya yung baku-baku sa masa niya. Uling, dumala ng grasya na ng apong Ginoo. At makanyan paragi ng apong Ginoo, mami yung grasya pero di nang tandalan. At ayaw mo ba sa dalan, luwalas sa yung dalan. So, retang makasagabal, retang panugaling makasira, keng balang metong, retang panugaling makasabat keng kayapan. Ne? Then sana, manyatang saop keng apong Ginoo, kapamilatanin kay katang kapag masusyan, kening 75 years, bang kanita, alelethala. Ayalilantalang mas masanting ang makayakma keng pamanagos, magos yung grasa na ng apong Ginoo, luwalas sala rindalan ka rin puso tamo, ka rin kakatang pamilya, keng kakatang komunidad, ka rin parokya, keng kakatang arkidiocese. Tsaka among nung marakal kalat-kalat, teta mo linisan tanga, mo apansin niya tune palo. Yes. May tambunan yan eh. Itambunan niya po, ne? Kay po. So, balo ko tatagal tampo keng oras, so nang pong nakasanting po yung kwentuhan tamo. Nano ya po yung word of the month yu po, o kaya trivia for the month. Ing aisip kong pisabyan yapining amanong Adbiento. Panay tayong darandaman Adbiento. Intutunan nini, metong yang Latin Adventus, ing original kaya ni balampot ang mamisita ya ing hari kay metong nga lugar. O mamisita yung balamong karelan Diyos kayong lugar. At ini, ginamit tayo kayong panyatang coming, arrival. Nya, po tapong gagamitan tayong Adbiento, adwaya burisabyan. Yung kaya katampag sa dyan. Potang Adbiento, burisabyan, sa pagsadyan tamo, impanyatang na ning Ginoo. Adwala rin panyatang. Impanyatang na, yung minuna, happening Christmas Day. Pag-celebran tayo ita, yung anniversary ng kayang pangabait. Pero kambena niti, na pag-celebran tayong kayang pangabait, uling makalawe tamo namang kendaratang ng panyatang pang pasibayo.
Bang kanita yung inumpisa na king kayang minunang panyatang, gawa ng ganap king kayang kadwang panyatang. O yan, ing diwa na ning Adbyento, sa sadya na katamo kanita. Dapat excited tampo ne. Yes. Pero tama kayong pakay-excite po. Datang yung kakatampag sa dyan, makanganganakam. Walang kayo maliliyari tayo. Po nang datang yung Pasko, matudtudla rin tao. So, ito siguro, ito po yung kakatamong word for the month. Ne? Okay. Adbyento. Tapos sabihin din Adbyento, naning Adbyento, yapining pamagsadya para karing adwang panyatang. Impanyatang na ni nga pong Ginoo, anyang mibay siya, kapamilya ng Birhen Maria, that is Christmas. At pamagsadya, king kadwa ng panyatang banang iganap, itang kayang inumpisan, anyang minunayang datang. Okay. Right, Word of the month, Adbyento. Adbyento. Nano po yung panauliyo pong mensahe po ang karang katamong makiramdam? Metong siguro panagkat ko po kay katamo, papanatilyan tamong maging mayap, papanatilyan tamong gagawang mayap. Huling oyan po yung biye na idala tamo kayari tamo kay tiking yato. Ne? That is the only life that we will bring with us. Being good and doing good. Iting kay katamong pakatandanan. Nya, panagkat kaya po ito, misaw-bisaw tamo. Bata nga kakita mo yung kaya paning metong ang tao, supportan tayo po. Tamo mi papagkumpara, tamo mi mangandirya, huling, bata nga kakit mo yung kaya panan ng metong ang tao at susopan me. Yung kaya pan mo rin yan. May apekto ang garin misa ni Eldo. May apekto ang kamurin. Nya, yan po yung kanakong panagkat. Isundo tang maging mayap. Isundo tang papakit mayap. Isundo tang gagawang mayap. At oy ni po yung masanting pamagsadya. Kanya na lungubta na kanyan kayong bayong panahon. Panahon na ng Adbyento. Uling in the best way to prepare for Christmas. The best way na pamagsadya kayong panyatang na nga pong Ginoo. Manatili kang makatalakad king mayap. So, may papanalangin tamo po, pati po ako pangadi ko. Brother James, ampoy kami pong pari. Magsimbang bengi na po kanyan. Pangadi ko kayo po. Na sana, sumagid na rin kay kaming schedule kay kayo at kapagalan. Milala ko, kitang kay kaming pamangilala na indadalami kay kayo, yapi ni Kristo na bisang sumuyo, kapamila tanda, rening kay katang misa. Nepo. So ito po yung buri kong pagkinakake kayo. So, let us remain good. Let us continue doing good because that is our life beyond this world. Nga po. Yeah. Maging mayap tamo po. Bayo tayo po ariyan ng kakatampong programa, baka tintampong Facebook viewers, messages. Ariyan pong viewers tamo, Ivona V, Kilente, Lourdes Aquino Chua, Ivan Agadier, Christine Agustin, Mercia Kayanan, Irma Trinidad, Ampi Sagum Dizon, Matthew Gueco, Jose Pagyo Kogyo, RRC Bukod, Shervin Cuevas, Dima Andal, Anetes, Chris Rose Rivera Calya, Jomel Paul Manango Palma, Cedric Pamintuan. Comments po, ba't po kang Jomel Paul Mangano Palma, Maya Paoras po, Apong Dong, watching from Bahay Pare. Paz de Jesus, good PM, Apong Dong. Yeah, piningkay katang loyal yan. Wapi mo po, Loyalist. The regular listeners. Iba po Then sa... pong kay katamo regular listeners. Wareng regular listeners tamo. Sige. Yan pong kayong Pampanga Provincial Jail, security guards ng po ning Mother of Good Counsel at saka po yung ASF, DSF Building, Tita Paz de Jesus, spiritual children of Padre Pio, Cherry Pie Salon of City of San Fernando, Imang Nene Canlas, Tatang Abel, and Imang Prima Kiwa, Maximo and Cecilia Arcilla, Tatang Aming and Imang Banang Dizon, Sister Elmi Ronquillo,
Brother Bonnie Ganya, Reyes family, especially to Mang Mercedes and Kuya Bernie, ampoy Auntie Linda David. Okay. So, announcement mo po, hiring niya pa rin pong cashier in Arsobispado. Qualifications po, handle transactions accurately and responsibly. High level of energy with strong customer service. Time management, ability to work under pressure. Basic math and computer skills. Preferably college graduate in business course. Send your resume to Arsobispado de Pampanga, Chancery Human Resource Department. Look for Harold Mendoza, HR Secretary po. Or send to email rcasf_hrdEPT@yahoo.com. Kaya ba po, happy 41st Presbyteral Anniversary po kang Apong Bobet, Most Reverend Roberto Malyari, ing obispo ng Punin Diocese of San Jose, Nueva Ecija. At death anniversary na nga pong Alan Sikat. Death anniversary among Alan. God bless his soul. God bless his soul. Kaya ba po ita pong medical mobile clinic tampo. Kaya pong 28 ni November at siya po Santo Niño Santo Tomas. Kaya ba po kaya 30 King Padibago, Angeles City. Kaya ba po rin kaya po next program tampo po ta 5:30 Monday Novena to the Holy Spirit. Kaya ba po 6 p.m. Barkadan kay Kristo. Kaya ba po among Pep, Sister Sol, tsaka po Sister Rose. Kaya ba po bukas, 8:30 Kasanggat Kalusugan, 9 o'clock, Nutrition School on the Air. Pakiramdaman kaya po yun na pong kasangkal ababalo. 11 a.m. Misa King Radio with Reverend Father Robert Feliciano. 12 noon, Kwentuhan Katoliko. Magkaya ka? Mag-diet ka, Wari? Sana. Among, pwede ka pong pangunahan kayong pangadian po pong bendisyon. Sige. Kilaginig pampo ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos ay igpami, pasalamatan da ka kaniting RCA's hour. May pamikatago na kami naman. Bang kanita makaibig kaming tula ang pong kapamasalan karinig kay kaming kapatid ang makiramdam. Bendisyonan mula po Ginoo, balo mo po yung karelang kapagnasan, nung iti po makayakmangan keng kayang kaburyan, malalagwayo po sanang pagkalob karelangan. Iti adon mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. At may pahinga ng Diyos, bendisyonan na kayo nagpampo ng anak, po ng Espiritu Santo. Amen. Maya po oras po kay kaingan. Kakaluguran, milabas na naman po yung meto nga oras 15 minuto. Makabaldugang kay po kwentuhan, kaya be po yung kakatampong arsobispo. Dakal pong salamat po kaya kayong pamantabe po kaya kami. Thank At you. mikit-mikit tamongan po next month pasibayo kaya pong RCASR. Kaya ni mo pong radyo na po ng Archdiocese of San Fernando, Pampanga, DWBL 91.9 Bright FM. Ako po Brother James, kaya beka po yapong dong. Pasalamat ko po kaya kayo. Okay, thank you, Brother James. Salamat God bless po po. kay kayo, man.